السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان هجا این رهبر تیوی ام ایرو به برنامه کردن صحبتن ایده لهمبری ونه ام هیوید کنگو منتفده باش بن بسلامت بن ایرو روژا دویمین عیدا رمضانه لهر دری شاهی و کیف و خوشیه ام جاردن به وسیله عیدا و تمام پیروز کن مبارک به عیدا و ام جرب خدا خواست کنگو اف عیدا رمضانه به وسیله خیر و خوشیه وجبو تمام انسانیتی به وسیله خیر و خوشیان بری گم دست به برنامه خو بکن از خوازم میوانه ما به قدر و قیمت بو بدم ناسکرن میوانه ما مدرس ملا حسن براقه سیدایم تبخیراتی نوه خیری دابی عیدا و مبارک به و باشم سلامت انشالله خداش و راضی بهم تشکر دکم بله سیدایم خدای نصیب بکی ایرو ما دیگل هف در حق رمضان و عیدا رمضان ده حسب حال بکن انشالله خدای تعالی نصیب بکی بقاسی گو طاقت و قوت دامه سیدایم بسلامه لسر رمضان و عیدا رمضانه جبر ویک استخوازم دست بیکا حسبی حالا خود برسم جوا وکا گو جناب وجد زانی دوی مها رمضان آگو بوری ده درباس بوده جامی حتی سری تجبون دیگه زاروکا مزنا پچوکا حتی پیرکا حتی تبی بس تجبون ترویح دیگه جماعت هاتن کرن قرآن هات خواندن مقابله هات کرن هموکس برسا ناسی خو کر یعنی لسر ناوی قنجی و باشی چقا خسلت هبن دوی مها رمضان ده رابون سر پیا جاردن خودن اف جواکا مده نشانده لی ام دبینن پشتی گو رمضان مها رمضان تقده ام دبینن هیدی اف خسلت باش جناف جواکا مراد بن جبونا گو اف جواکا مد ترکا وان خسلت باش نکی دوی ام چبکن شیرت و گوتنی و جبونا ما چیه؟ کرم کن اجی مناسبت رابرتی بگه عیدا تبی تماشاوانا تبریک تکم و خدا تعالی وی عیدا هانه بکه وسیله خیره در حق دین و دنیا متبادا و خدا تعالی مسلمان دنیای بکه وسیله خلاصیه مظلوم مسلمان دنیای و تمامی مظلومه ولو کن مظلوم نه مسلمان بنجی خدا تعالی بکه وسیله خلاصیه وان مظلوم متبارا انشاءالله و بکه وسیله خیره در حق دین و دنیای ده سؤالك يعني البته سبب كبيرة رمضان دا إنسان daha بيترخب قردن لجم خدا تعالى هنك زمان ومكان داير وان daha زدنه مثلا ماه رمضان دا قرآن كريم فضيلته ومقدسيته وشيه وقرآن كريم تدا نازل بيه شبا ليلة القدر دبي ما هي دايه يعني جبركو سيدي شهراية البته كي صواب ومكافاتك وخدا دبي مهدة دقات قد بحسب مهدي زدترن أنا مكان جيد كرنا دوام مكان هذا البته كي مثلا وكي نها دو ركعات لميجاد حرم دا وكي أم ببيجن 100,000 لميجاد دربه دايا مثال أبياجي تينم يعني دايرة هناك مكان وزمانة هي إيجاج بركو دايرة هناك زمان ومكان هي أما رمضان البته كي مسلمان قيمتها في زماني زانن وفي زماني خوش دينن در دلهية خدا ديالندر مشتكن أبتشكي خوش فقط طبي أو رمضان روجي إنسان بروجية شفجي شباخو بعبادته بتراويحه بالتهجد بشبل ميجا درباستك البته لايقكو دبايوي داجي وزمانك خوي وصا خوش مهكي هم بعبادته لميجي هم بعبادته روجيه درباسكر لايقكو خدا جراد بجي كنت روجكي دو روجاش خوابكي عيد شايكي بكي يعني شمكي تا بك صنابك دا تا امتحانك دا تبي امتحان خوب خوشی در باز کر تو ایجاره شاهی که نشان بده خباته وين ایجا اف شاهی طبی ایجار بیا مثلا عبادت يعني گرک گوا دمام کمر بکم عبارت دت کرنا عبادت دوام مال سرج مرو رب ملكتي عبادت گوا کو بب ملكه عندنا مربش بي عبادت ذوقه کی دگره دي قد بكن از مثالك جوارا بيجم مثلا انسان هنا دبي سيدا وقتك وامدنا لميجي دانه وان تصور وسوسه مرتن دما قبا دم كمن لميجي او ان تصور وسوسه ده بهتر مراتش
ام جي جوان روسات بن ام دبين كي زمان انسان ان مقدس زماني بيد الميجي دايه شمكي اب حديث رسول الله اقرب ما يكون العبد الى الله ان يكون ساجدا ان زمان نيزي كو انسان نيزي خديه وقت الميجي يا الميجي كنت دا سجده هي ذكرى جزئي مرات بكل ايجار اي خود شيطان وظيفه وي بلانا وي عول افكو تا جوي ايجاب ده الميجي يعني دور بخينا نكي تو نكي بشتكو وي بلانا وي نجرت ايجاد خوازه كنت الميجي كي كامل نكي ایجاد نوال میجدا وسوسه و تصوری کند نو برای الميجي نام بیرته نماجده تینه بیرته دور داجی توچید کی ایجابنده پیکتینی پشتی بی داشی ایجابنده او لمیجاته اگر کتوی لمیجا خو به عجله و دائما ببیر خستنا خوده از حضور خوده دامه وان ذکری کتو تکی تو ببینی بیرا خو و تو بزان بی کتو خدای را خطاب تکی اوی بلینجی بترا شبه اوی شاقه دوی عبادت تا بیجی که لپیش دقیقه منی دهازه تتر تداشه آنی دهازه تتر جواب ایجار اویاجی امزبو کلمیجه که کامل ناکن پشتی که رمضان دقیقه ایجابنده امشد کن جوی عبادتی حال میج به ها روجی و امسست بن ایجا اوی توصیه مروکاره بکه رسول خدا علیه الصلاة والسلام گوتیه افضل الاعمال ادومها وان قل ان فضيلت لي عملا ابكو دوام بك ولا كهندك باش يعني مثلا انسان كي كنت بيش بيد اشخر لما شاب ميجا كريه شونا كو ام بيجن 20 ركعات كربيه بلا 10 ركعات بك ويا خطاب 6 ركعات بك اما بشتي رمضان يجيب له دوام بك ها رمضان داجي مثلا بيجن روجي قرتيه دروجي قرتنا خداجي بلا دائما روجي قرتنا كي ام بيجن حفته دا دروج کو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت بی کو دوشم پیشه ماگرتیه اگر بیاجی جنای به حسب کارو ایشی بی دور ماوی بلاد مهیدا جرا بجم مهی ایام البيض روجی کو هیف تدا شیفت خو کرمانجیا مهم جبیجن 12 و 13 و 14 12 و 13 و 14 الله علم یاد 13 و 14 و 15 اوان روجی کو تدا شیف شیفت خو مهیدا وان سه روجا بگره بلا بخوش عبادت روجيه جي بالكلية حتى دي قطنك يك وخوش عبادت الميجي سنة جي قطنك وكنها شب لميجا وكنها لميجا وتر بشتي مثلا عيشاي وتر مثلا اما شور سيرك عزان اصلا وتر شيء 11 ركعته كامله بي كاربا بشخوا وتر خو دائما مثلا 11 ركعته بك تشتي زعمت نينه او تشتيكو زعمت شيء يا شيطان بربرو جرانتيني مرو بزن بچقا عبادت کو زماني هات مرو جران هات اويك مرو جرانتيني شيطانه دمك تشكي بخير لو ماكو شيطان مرو تشتكينه جرانتيني ايجار فايده عبادتها جي ذوقا کو بدا مرف منكرات بدا دور خصني البته كي دوام السريه خدي دوام يبقى نصيب ما ان شاء الله تعالى خداش راضي به باش قد تشتي كواز ببيجم حالي حاضر بيات كبه بيران مثلا و نرخانه پر خوش گوت کر و تشتی گله کی خوشی گوت مالا و خود خیره و قبول کی مثلا دم ماه رمضان ده تشتی کیدن آگو بالام کشاند لحب پرسینا ناسان بو سر هفته چوین زیارت کردن گازی کرنا ناسان یانجی کسی غریب فطاره و خودیتی درکتن بکورتاسی دماغم وان تشتادیت القرآن الكريم ده تعبير كه خود تعالى بكارتيني دبيجي صلاة رحيم او قوتنا تبيرامن مثلا دماغم لد نرن بهاتنا مها رمضان اف صلاة رحيم برسينا ناسان لوان خودي دركتن راد بي شاه بخوته همكس خو بيدغري دماغم لد نرن بشتيغو رمضان قده هدي اف طيبتي اف خصوصيات جي جناب ما راد به ام برسان ناسي خناكن بسروادا ناچن حالو وقت وانا برسن نخوش بنم ناچن سردانا وان یانجی ام غازی و مالا خناکن دوی چارچوبه ده دماغم صلای رحیم و دین اسلام بینن با هفت وند خوازن شب بیشن ایگا لمیج و روجی اوانا عبادت بدنینه روجی اوا فرض صالح دا مهک یکوه درباس و ام دعی دا بیدانه عبادت لمیش معنوی باغه که نبا عبد خدا دا اویا ده 24 ساعت دا ایجابن دا فرضی بی داهی
البته كي هفده ركعت فرضي بيهنه اف عبادت معناي اوكي جدي معنا دا مرو بك انساني كامل وإنسان بك فرقه خويك وإنسان قولوا عبدك يش خدارا قولي دي وعبدتي ج خدارا البته كي لايقتيا ويقولي تي وعبدتي يش خدارا اوكي او انسان خناس بك خناس کرنا انسان سوسيال varlığı ki دوی سوسيال varlığı da elbette ki خدا هنك حقوق دايا سر مثلا حقوق دايا سر انسان دنابا في toplumda da خود نكارش toplumda tecrid bike خوش toplumda بقاتينه çünkü sosyal varlığı ki sosyal varlık معناه eve yani insan mahluk ki civakiye kurmancıya mı henek tabiri me kurmancıcı empariki dicera garip ketine yani insan ek mahluk ki yani çiye civakiye ica em mahluka civaki deveku henek hukuk al desere mesela insan بوان عبادتا حقوق خدا پکتینه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خدا را عبادت بکه وش خدا را شریک چینه که حقوق خدا اف صح عبادت فرایه تابی اددوانجی حقوق انسانا وبالوالدين احسانا مثلا حقوق انسان دست به تکرنه حقوق انسان لسر انسان دست به که ده حقوق دی بابه قنجی تی باشی تیاج باش بده بابه را ولو باب لا نمس ما بشي حقوقي وديسن حقوقه تمام وبذي القربى مثلا حقوق عقرباي شيء مثلا ام الكتاب شريعه تمزتكن قران الكريم سنه پیغمبر عليه الصلاه والسلام افضل صدقه فرض او زكاه سنه همي تبوي بيشي حقوق عقرباي مرتي بيشي ده پیشی تبدی عقربا جیران دا جیرانی کو شریعت اسلامی جیرانت که سه قسم جیران عقربا جیران دریب دری و جیران دور فهمت کی؟ بله مثلا جیران بعقربا دیسن سراویت که پیشه ون هر دو جیرانی دی عقرباتی باغه کیه یعنی اویا خون الهی اب طریقه کی نیز ها دور کشتیه هف ثانی اوی حقوقی تو نکاری چی نمیش بکی ابياري جرت خو بيني بير از فردك جبي عائله ما از في عائله دا وظيفه من ابك مادي والله ربم اليكار جار هي ماديتنا قوتن وبرسيانه كي خوش بديل تمام نظام شقاس قدر ايجابنده مادي قاطخي ويا اليكاريه دل خوشكرن فهمت كي اجا او دل خوشكرن جي قاوتنا به او انسان جرال رونيك خو بكشنا محاسبه انسانيت خو سورغولا مش بك اشوا انسانم اوی منطقی کوزکی من تیر بو کیش برچینا مرج ماشه فهمت کی اوی منطقی کاپیتالا یا منطقی انسانی کوش خود دور کتنا اروپایی نه وان باطلیانن مغربی نه اخلاقی اسلامیه نه انسانیتا کو انسانیتا خو هنگا کرنا وان انسانی کو یالنز زکتریا خود تطمینان دویگی خو نفسانی و شهوانی تکن اوانا انسانیت خواهند کرنا آیله نوان دا چوه مالبات نوان دا چوه مالبات برفراجی دفجه برده مالبات وانی ام پچوب کجرا بجن چکرده کایله اویا دایی چوه اویجرم او ایروختم لد نرن او طبیعتی و هیدی دناب جواکا دیجا ام گاوا کو حقیل عبادت نکن بلینشلی عبادت نکن امی چبکن امی جوانت کلمیش من او گوتنه که ابن خلدون ضعف معنی داره دبی انسان ایک مخلوق کی جواکیه گاوا کو البته کی تکلایی چی کر د تکلایی خدا برا دقت بکه انسان یا مؤثره یا متاثره یا اوج این تاثیر بردن سر بیت جواکا کو پیرا چت اکلایت که یا جوید ایجابنده تاثیر دگره باشا شق کی سیاست نه جبر وی وای ام جی خو مالبات خوی بچوک مالبات خوی دون دائما ورم باهف توصيه حقيقيه جابره بكن اخلاق قرآن متخلق باخلاق قرآن بمن اخلاق پیغمبر بمن سري اخلاق پیغمبر د صلی رحمته البته کی دیسن محقق وسایه چونکی رسول خدا علیه الصلاة والسلام د بيجي اخر زمان دا معاذ الله یک جوان اخلاق قرابه بيجي صلی رحم رابه وفا رابه وفا
وفاداری فهمت کی بله. او نيزي مثلا صلاه رحمه وفاداری چیه یکی کو ایجابنده زماننده و به بهورا حوالتی کریه ایشو کار کی کریه ریویتی کی کریه بهورا خواندوانی کی کریه یا ایشو صنعت کی کریه او حقوقی وکی تنابه و بهورا هوا کی تنفس کر بهورا رابون بهورا رونشت نمسه حقوقی وکی تنابه او چاقی او وفاداری جی گرتو پرساوی مروی بکی يعني زاني ایجا البته کی امجی ام اخلاق اوروپایی اتکلمیشت من چون کی سیستم آوانه سیستم ایوان دانیه تر تاوان یاین اوان basın اوان تv ایوانه امجی دائما alternatif olarak جوان هندک etkilemiş bin em teretevi mesela bizim yayını basını iletişme xo alternatif çekin ve elhamdülillah çeviye xo zaruki xo malbatı xora bejin aman van televizyonu iletişimi medyayı ku tevhemiz duygu marve nefsani ve şehvani ve işte şeytani rane aman evya hem ahlakı me terbiye me edeba me her şey medbe kalbi me heştke tişte ku mesuliyet amel karşı huda karşı toplum methabira me اموان ایسانا گداری کن توصیه حقیه آوانه ایوانی دی توصیه چیه بیرخستنا دویگی مربع نفسانی و شهوانیه ام زده درج نکن اوست قدر از ببیجم کی اخلاق دور خستنا اخلاق دین صلاح رحمه جبو که ام عبادته کی کامل ناکن یک جبو که ام خناکشین محاسبه سی آنجی ام چوری تاثیر دگرن چوری جی جبركو مديا إلتيشم البته كي إيوانه أمجي دبردا جوانته أتكلميش دبن لو ما قلبي ما حش دبا وأمجي صلاة رحمة ناكن وفادارية نشا نادن خدا ما بقارنا بمناسبة عيد مبارك ما بقارنا مسلمان أهلي وفاء ومسلمان يكون صلاة رحمتك يا رب سیدم مالات آوا خدا خیرات قبول کی گر مساعدات جهبی ام تخوازن نابره که کم بدن بهنا خو بردن بلا دوی نابره ده برای میه هنرمند جمره سترانه که بشن پشتی گوتنا سترانه می دیسا بهوره بن دیسا می قالا تشناب کن حسبی حال بکن بهوره بلا تماشوانه هجا خدا تعالی نصیب بکی ام نابره که کم بدن و برای می هنرمند جمره سترانه که بدن بکن پشتی سترانه دیسا جیگو مایه ام بردوام بکن جانه محمد روح و جانه او جانه محمد روح و جانه او جانه محمد روح و جانه او جانه محمد دل و جانه مظلومانه محمد روح و جانه والی بندستانه محمد روح و جانه او چارا بیچارانه محمد روح و جانه خودی شروع قرآنه محمد روح و جانه او جانه محمد روح و جانه او جانه محمد دل و جانه او جانه محمد روح و جانه او جانه محمد دل و جانه محمد روح و جانه او سر لشکر میه محمد روح و جانه سر کش
دعوة مية محمد روح جانا أو قمطاني مية محمد روح جانا أو جانا 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 محمد روح جانا أو جانا 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 محمد دلو جانا أو جانا 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 محمد روح جانا أو جانا 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 محمد دلو جانا رحمانه محمد روح جانه شانا والخاص وعامه محمد روح جانه امری وی سر چابانه محمد روح جانه جیرا جان فدانه محمد روح جانه او جانه 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 محمد روح جانه او جانه 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 محمد دلو جانه او جانه 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 محمد روح جانه او جانه 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 محمد دلو جانه يا الله محمد روح جانه جانو جانانی میه محمد روح جانه رو نیا چاوی میه محمد روح جانه خم لانا بمالا میه محمد روح جانه او جانه 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 محمد روح جانه او جانه 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 محمد دلو جانه او جانه 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 محمد روح جانه او جانه 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 محمد دلو جانه او جانه 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 محمد روح جانه او جانه 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 محمد دلو جانه مالا برایم ما هنرمند آواب دنگه و صاحبی خود تعالی خیره و قبول بکی بله تماشاوانه هجاج جیگو مایه ام حسبی الله خو آب سیدای خورا دومینن سیدای ما برنامه خود بری نابر قالا سلای رحیمه متکر وجر مجارک دن هی به سلای رحیمه و گرده یا مساعده تابی استخوازم که الکی ام لسر وی مسئله خبر بدن مثلا ام لید نیرن ایرو دناف جواکی ده تخوازی بلا مالباتا بچوک به مزن به فرقناکی دناف هر طبقه جواکی ده ام لید نیرن برا ناپرسه خشک برا ناپرسه ده باوی خو ناپرسه از بیجم کر باوی خو یانجی دیا خو ناپرسه یعنی ده هر جیده ده هر آستی ده پروبلمک هیا یعنی غیدانی غید هیا غیده که بعکس به اینات هیا غیده که گو کس لهفدو نای رحمه هیا دما گو ام وی تابلو ام ددنا بر جعوی خو مثلا لیدنه خود تعالی حرام کریا غیده ام کارن دوی چارچوبه ده چه بیجن شد تماشاوانه خورش کسی گو غیدی نجناسه یعنی البته که مثلا غید البته کی بغض معنای اوه کی رسول الله صلی الله علیه و سلم دبه یعنی تشتی کتبه سبب غیده سه فاکتور هنم سه سبب هنم سبب غیده یک جه اوه کو ایجابنده یک لیکی غدرت که جید غیده بجه تو حق منادی تو ظلمه لمتکی اوه حتی جی که شرعا جی پاری کی حق لیه فهمت کی مسلمانی دی گرب کم نوام وی غیب تشتی کو بیا سبب غیده ظلمی وی ارتد راکن وان لهبش شیکن یعنی یک سبب غیده جی ایجابنده حسودیه خیر نخوازیه یعنی خود تعالی دو برای جی رنصیب ایوان وکم ندایه یعنی خود تعالی
وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق اگر مزدك براكي براي دي جابون دا رزق بدا فرايت ومزدك جي حسوديتك يك جي كين ونفرت جي عاص فهمت كين ونفرت ابي اجي البتك اوجي خصلتك الشيطانيه اني وظيفه انسان شيء القارشيه تشتكوا خداش مراد بيجي تشتكوا لايق بانسانيته شيء بعقل سليم جي كل امر خدي كل امر اسلامي البته موافق عقل السليمه كل نهي اسلامي جي موافق عقل السليمه عقل السليم قبول كيكو بيجي بيا لايق انسان لما كو خدا بيا حرام كريه يعني تام حكمه تجي بدا اجا انسان يعني كين ونفرت لايق بانسان انسان خدا تعالى ويش دنياي هانيه دنياي كريه خليفه سريه في عرضه وفي كائنات هاني في افران هامي هم جرم صغير كريه بله روجو هيف جرم صغير كريه بارانید برندی دنزا جرم صغر کریه چیا جرم صغر کریه عرضه و آوا و هر تمامیل جانلیا همی جرم صغر کریه جبو حیات بی دنیای تک جه کی جب خواستیه گوتیه تو ببی لایق تو نبا وان جانلیا دا مخلوقه که منی لایق فرقه تجی او عقله من عقل دایته و الا دویگو بالنفس و شابت مدای وان جانلیا دیش اما من تل سری عرضه کریه خلیفه چمکی تو چکی خارقی ملائكة الآسمان مكرية مثلا دورتا تشكرية فقط ملائكة بورا دويقتنا نفس شهبتنا إيتا مر عقل هي عبادتك نفس شهبتنا خوار بخورنتنا جنا إيوان رجع هي أو جسمك آيرينه أوانا جي إجابندا نوكتنا أو جي سرقي عرضنا فقط جراكيرس أو جي اشترى مصغر أو جي اشترى مصغر إيتك وظيفة اشتهت يا قرني كتو خالق خناص كي ببي لايق الخليفتي لسر في عرضه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة طبعا دب مسألة درجة عم برد زب مسألة بلا نكن دوردا أبغي داندن إنسان كنت شميش به عجبا أزبق أجبي براي خوج بي خوا خوج بي قمر بي خوا عاجزم أبي إنسان يجبوك الظلمية لمن كرياجي عاجزم اگر کو ظلمي جي لمن كرباشي اردميت دخازكو از دي سنكينو نفرت شيناكم اگر از انسانك اردم بم البي انساني البته كينو نفرت شيناك سيدم خبردان تا بشكر بري مثلا تقالا انسان باردم كر الدوره بيغمبر ما وبشتيوي دج محقق كسين قو بهفر خبر ندانه دور جبور رزا خدي لهف هاتنه مثلا ميناكي واحد زعفانه ارنجي بطبيعه حالي حاضر دا يا از هما عموم ببيجم يعني أبي إنسان أردميتك نشان بك بدأ وبيجي شيء أزوي إنسان يعفوك قواك أو إنسان يعفو بك خداجي قلبتك يعفو بك ببا مظهر الرضا خديجي فهمت كي؟ ببا مظهر الرضا خديجي مثلا آية كريمة وصف متقية كود قرآن الكريم ده الله أعلم سورة آل عمران دبي والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وصب منا متقية أبكو كينو نفرت أخو قلبي خدا بشر النابجن درفة أما ويكينو نفرت قلبي خدا نايلن ناكشينن شتكن ويبغزين ناكشينن شتكن والعافين عن الناس إنسان عفوتك بيقى إنسان شما إنسان عاجز به أوي إنساني إلا إهلال حقوقك تتكلم ما تجي عازي يا جانته يا مالته يا جي أونوراته عزة نفسه تشكينه يعني مشكل كي زرارة طبي زرارة كدته حتى بلا جانا هناك جيادا أونور عزة نفس كيف بيشيا مال وجانجي أما وأردم بي تبيجي كي السوسيال وارلغاي كما نبا فيجي واد الدجاجة دجيم ميزاج واخلاق وكاركتري انسانا نوكهن مادام كي از انسانم از فرقه بلينجا في انسانيته خدامه اسلاميته خدامه وظيفه من ابكو شبكم واعرض عن الجاهلين خذ العفو واعرض عن الجاهلين يعني انسان عفو بك ويعرض خجاله بك مثلا بقى كامليه انسان ايتك نشان ده بيجي وامر بالعرف دائما باشي امر بك عرف شيء عرف امر معروف يعني كل تشتكي باش به عقل سليم بيجي باش دين الاسلام بيجي باش هم صحيح وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف بري انسان عفو بك باش لا يجيبه
كين لي نبه أبي لايق إنسانيته تنه ثاني وامر بالعرف دائما قنجتي باشتي بيجه وأعرض عن الجاهلين أنا أز باشيتكم أو تقاشي باشية من دائما باشيتك أو جاهلة أو خنزانة تخنين سبياوي ثاني ما دام كي تتفرق بلينجا إسلاميتها خدا وإنسانيتها خداي خندواني زاناي روشنبيري أبي شاغي وظيفة تأفن باري تقرانه البته تقرانه درد جالا بخشيني بلي قاباسيتاوي او قصايه تو مادام زاناي تو فاماي تو تسري خود سرزيرا خدا راس بي سجده تو لايق ببج عبد خدي رب انسانك كامل انسانك اردميت افكو تو انسان عفو بكي خل برباي جاهلا جينكي كرمان جي مدبجن تو خل برباي بيشتكي هاي بشترا تشخو برباي بيتكي ام جا تشاف كي ديل تمزت كن ابي جاهلي هاتي اي جابندا غدر كيل تكريه وياخذ تشتكي كريه تشتكي لايق بتيه لبشنتيه تو يعفو بكي خنكي هفاني اما كينيجي جرشنكي كينيجي تشنكي لبا قناعته من يعني صدين نوطي انساني كجهف عاجز همي حسودي وكينو نفرت افجي دلالات سر جهالتي امانتك دلالات سر جهالتي امانتك مثلا شعرك امام علي رضي الله عنه جوار بخوينا جرد بن يا امام علي بجيت فقيري وتمالي خجج بيت المال داجي نفقي خزدناكي كل فتة ضعفا يعني شما يعني وكي كوبيلا ام هنك اليكاري امش طابكن هنك مسلمان كو يعني تشكي وصلت فهم كن لو ما كوفيش عريج دبي رضينا قسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال وللكفار مال حتى هناك روايتي وصل بجيب تقسيم خدا تعالى الرزق خدا الرازمة خدي مادي والله رزقي من تنكريه اما علمه دايم امام علي دفردا تينا يعني علم جيت كرزق ثاني كرزق رزق تدي في الوالد ولا تشكيت كيف بينهم رزق مادي ثاني ناخر بيج رزق كل تشتك وعقبه بباشترى سرمايه البته بيا رزقه علم ان سرمايه مزنه جبركو علم ان سرمايه مزنه خدا علم دايما اجاله مال دايما ابلا از سقنتي شر وجه الدنيا بكشين مشي براقه يعني خدا تعالى رزقته او قضايا خدا تعالى بشتي كدايه تتو من حسوديه او شغي اعتراضي للتقدير خديتك الفعل خديتك يعني جهالتك محض جهالتي انسانك بعقل دشميش ببا البتك حسوديه ناك واليه تشما حسوديه بك دولمند البتك دولمند هر زماني داجي او دولمندي وان جري خستيه حقي وي دولمنديه خو ندانه حقي لا نادن اكثر وانجي نادن اجا ابيكو بدنجي البته بك سيدان مال خالد رحمه الله دبي قال دولة من قوي شاكري شكيش فقرة قال صابري اگر كنت دولة من كي شكر كروغ بي تشبكيش فقيرتياك قال صبري كس مكافاه جيتي دفردا الضيفة ذكرنيكو دولة من دي نعمته فقيرتي شره دولة من دي خيره فقيرتي شره الدولة من دي اجد حقي ودا بي شكر كروغ با ابيا نعمته اما فقر مصيبته شر مصيبته صبر لسر مصيبته مكافاته او حديث رسول الله اجر ابي صحيح ابن جدر حق فقيرتي ده او صبر لسر وي مصيبته هي ثاني صبر لسر مصيبته هي ايجابيه ببيجن حسودي وبسبب غيداندنه او غيداندين البته كيوي انسان يكون بغيده بلا باش بزن بكل لازم يوينا شيطان بيه يعني الشيطان ببيلان خويا بيجا هناك حق اللغ جرك جسيا جي نشان داب ورا جمله راسي بيا ويد بسبب كوا وانسان كجدي بابا كينا بشابي دشمنتي لهم يزتكن جاب غيدان بري بدا تشقى دوام كير 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 حتى بلاد بنا فرت جدبا حتى بلاد نوامير وجنادا انا قوان صورنا تنا بيجي والله يعني مثلا منو بيرك اخو بلكي بتشمها يعني بهبر خبر نادن اي اوي قبا كنت نجي بيرك خبر ندي شيطان بري بردا يدهاق تلجرام بك فهمت كي بسببك وإجا شونا محبتي كينو نفرت شبه قال خبردان شبون إن كيد الشيطان كان ضعيفا بينان الشيطان ضعيفا در حال هميد جزن ميش دبنشن يتركي ذكر بك قو بدا أمري خده بيك بينا قو بدا أمري خده بيعل نفدو يجي خوي نفساني جبك تهودي بينان الشيطان تفشون قلب تدا كينو نفرت شو تو إجا بندا يا بريم بوم يقام شماش بيرا دشمنتي تكرن
شما بیا لیم بزد کن جیران بون مروه بون خوازی بلا غریب بجی جیران تبه شما از برند جیه کو حس کرن هبه شما از نفرت چک آنجا الحب لله والبغض في الله انسان کی اگر دشمنتیا خدا و دین خدا بکه والقارشي خدا و دين خدا ومن كوالي خدانا جوار دشمنتيت كت تجي ايجابندا عزتا اسلام نشان دي قارشي ويتوري خو نشان بدي نا انسان كو دشمنتي ناك اگر يا شامش نا بجي تجي بخشكاي دي سمي دعوت كي وظيفته اب بخشكاي بر بياري ها ولطافت بر بياري بكينو نفرتنا انجا انسان القارشي تطور نشان بده وخذا زرار بده مقدساته يار قد ياريته او دبه جبو خدت تجي بغص كيتبه اما في الوالة الاولى وظيفاتها شيء حس كرنا بلي كرم ك ما بالك دريش كي لا سيدا صحبتها قال لك خوش جبر زماني ما قدرت كم وقت ما هي هي بلي سيدا انا وقالا لها برسيني وتنبونا غيدي حس كرني محبتي كر والله وفا خد تعلم ما بكي جوان كسينكو لهمبر هف محبت وحس كرني زيادات كي وش هفدو ناغيدي الهفدو خديتي جاز تخازم شغيني واب در حق مسألة كدندم خبر بدن معلومي ويا د شش سباط د يازد باجارين ما زلزلك ارتحاجه كمازون بيكا دا ارتحاج لباي هف قومين جبر وا ارتحاجه مصيبته قالك انسان ما بحزار انسان ما رحمت كرم خدي رحمه خلواكي خدي برحمه خو شابكي خدي تعالى صبري بدي ناسوا امين بس الصلاه شويجي اف مصيبه كورونا يهبو لباي هف ده مصيبات بفيا واي هاتن سريما ودفان مصيبتان ده ما عيدا هف بيروز جيكر لسر ما فرض بو بسر جاري ام شفدو برست كن ام بيجن قالوا ده مصيبات بفيا واي ده ام عيدا هفدو چا بيروز بكن مثلا هنا كس بيجن دبي والله ايشا ما هي الا ما هي دفيم عيدا بيروز لكن نا كشتيه ما هنا فردا ويدا ده حاله وصل دفي عيد چا بيروز كرن والله اگر کو جيران مرضى الحمد لله اگر کو ابيكو بالفعل مباشرة جبه دپرمه تأثير دي تبن مثلا ببجن مالي ما خراب بن جاني خو هندا كربن مرض عيد دا وظيفة ما ابيكو ام كان عيدا خو اول ام برصوامك حق قيوان بلي حق قيوانه يعني اجبر وايش ولا ما جيراني مبن اجي هوالي مبن اجي عقرباي مبن ام ايلان عيني قبام شواج لميجا خدركتن لميجا عيدي ماكير ام ديرك هرم مالي ام هرن كيلا كمان خيابك شمكي دلي وانش كان دي مبن هفدر دي ايش ولا ميوا يعني هلا مالي وانجي خرابو بن اوجي دلش كان دنيكيه ها تد مالا خداي اوجي جا چادر دايه ها ويقت تد مالا خداي او شويه ايجابن دا خاني كيش خوراك وك جيكي مثلا geçici girtiye değilsin yani eğer persiyan be öncelikli mer persavam ki eğer hele eğer miriyat mala Xuda handa kırbın eviyeş xo gere maru kele kamaroni ki yani ve duroji idi wan tane nehle çünkü gurbete li wan şed wan şahiya da miriye xotine bira xo daha beter dünya riye xo rasman nişanda ida wan şe maru cehre kele kavan maru cibe derdaşe derdevan maru cibe zambe evet مرو نصيحة الوان بك مرو بياجي جوان راب بيجي بنيرم حياة تو إنسانك منوتون درباس ناغه البته حياة الدنيا عبارتش تنغاني فرايايا حياة الدنيا عبارت إيجاب داش خوشي نخوشيايا جساغي مريتيه يعني خد تعالى شوا حياة خلق كريه مرنجي خلق كريه حياة متبا ايه مرني نقطة لمش بها خد تعالى صبري بدوا خد تعالى إيجاب ضبي مرحومي رحمة خلي بك خديش بترى محافظة بك مروي أنا بنصيحات الجور في ما خوش مرة بك يعني مرة بك تسليكي بدوان هم بحالي خو مرة بدوان بقالي خوجي مرة تسليكي بدوان مروي ويبرسي بك وأبيات مروي جوان مصيبة درسك إيش خراجي درخ يعني البته دا برام دبن أول نخوشي قرونا بانديمية دا محقق كي خدا قوة وقدرته خو نشان دا بنره أب دنياكو إيجاب دا تشخورا كريه öncelikli hedef خو اوی دنیا هانه از دائما کارم شبکم ایجابنده هوای داخوزیه تندم مشاندنه ها بله او دنیا كتل سري بي ايجا سرايا اشقا تشيت كي هنا حسابات كي نوا حسابته دا استنا مرنتنا وكي كد ابدي الدنيا دابي وصلنا او عرضه كتل سري يجي مزا خدي بي ازم ازبح جينم تشوي
جوانجات شيء تنه أبي شغي أبي أجرب بس سبب التوبة كرنك إن شاء الله سبب التوبة كرنك أجرب كوام توبة نكن دمك علامتك وعبادتك وأم تكنش عبادتك كامل ندايمه إيجار أبيا دبان عيدا دا أزلك لا وانكو تعزية مريه وان شيبون بلنداري وان شيبون خانية وان خرابون باقن عتا من عيد داجي لازم أعمل جلك لي برساوان بكن هم شخصي وان هم جي مادي ولا رخص خد شيء جابك الحمد لله مسلمان دكن وقاعد ديسن عيد داجي جرا وبري عيد جرا مكربانا عيد داجي قبل شيء جابك عليه مرو كلا كوان خويا بك البته انجلك لي وظيفة مرة عيدانية أن خوشي أبك مرو كلا كان يوم باشه سيدايم خودت على خيره وقبول كي مالا وافا ان شاء الله ام قاشن داويا برنامج اخو خودت على خيره وقبول كي مالا وافا دي سنه عيدانية تماشاواني رابر تي في تبا تبريكتكم خودت على بعيد هاني بك وسيله خيره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وانتم بينه بخير وخشيه ان شاء الله تعالى بلا تماشاوان هجا ام ايروج قاشتن داويا برنامج اخو صحبتين ايده اما بسترانا ببراي خو هنرمند داوي البرنامج خو بينن حتى برنامج كدن بمين دناف خير خوشيده جاردن عيدا ومبارك بي اماناتي خدا بن محمد بشكل رسول إله أكرمي محمد بأفضل مخلوقات يتمي محمد برحمة خدا يجبو عالمي محمد بخنبري بخوندنو قلمي صلى عليك الله والآل وسلمي هداية بديو بابو ضربي محمي صلى عليك الله والآل وسلمي هداية بديو بابو ضربي محمي محمد جي إسماعيل ودعاء إبراهيمي محمد مسكين عيسى وموسى كليمي محمد تسبب عفوها وآدمي محمد تش رسول أنبياء خاتمي صلى عليك الله والآل وسلمي فداية بديو بابو ضروي محمي صلى عليك الله والآل وسلمي فداية بديو بابو ضروي محمي محمد تجتب الظالم وكافر راجمي محمد تستلخبون النشان وعلمي محمد بغنبلي مي آخر زماني محمد أهل بيتات يشخو لصي الغمي صلى عليك الله والآل وسلمي فداية بديو بابو ضروي محمي صلى عليك الله والآل وسلمي فداية بديو بابو ضروي محمي
معصوم جهر نباش زمي محمد نور شاهيات لمي بغمي محمد بحشد لمدى تمقلو لمي محمد دجم زقيني عاشق رازي ناممي صلى عليك الله والآل وسلم فداي تبدي بابو ضروي محمي صلى عليك الله والآل وسلم فداي تبدي بابو ضروي محمي بابو ضروي محمي